So hey guys, what is up? Banning this here. Welcome back to my channel. Nasi Pini video long putot kasi tahun tulang bocor lok kado ko we fans dami. Nasi Pini video bang lahan lo ategi ni list dami na tumpanan tan ponji. Koson siang tum dami isi Gmail ID ka Kholi man. Na tuma phone apa? Tas yang tan pon po to tang dia por bes we pin video le start wrong lo na. To tang dia pang si bang lahan lo na tum la. Na tuma phone ang Gmail ID avelang bote la atum kopilo Chrome browser long dam to la son interface si bang pona tum along and da bangena tum ang tam nang lo da bangena tum sign in ang po fast and ke da sign in ang po attack thui with your Google account po thui and lapen bell bang ke kopilo ho email kalite phone number email kalite phone number po hidana hangi la ke to dim na ania da bangke na tum phone number le pita melo kate na tum first masila jima dile bunai tan le pita melo seta me nili example na paklang bhala nili phone number chipi po first dagla gobla ho pene gobla email or phone number bono for example nili dak nili number chetok po atake nili ge gmail id se ka khuli jimati ge gmail id ke bunai thek telang la nili ge phone number si bel po nili phone number si bel po na to sami nangli methang a phone number si tongon da anke la phone number ber dalo pote na tum next along ber that lo bolote da banke na tum passport na hang po na no si gmail id do tang pote sign in ji mate log in ji pote la banke hala next long ber na po sita me non banke tumke ka khuli ji di mate nangli ka khuli thek thelang la se ka khuli ji nangli long ji mala di avela ka khuli ji pote na to create account bolong se berna pola ber do ji la blue color pene create account po ber lo tang ke da na tom pan two option ang klai isi banke to magnet my business and isi banke for myself angke na tum for myself bang le ber not ni for myself on bel dalo pote ako belek interface na tum panang klan to po ke da bang ke first name and last name bang ke na tum na me thang men chitong on lapen last name alo mang na tum akur chitong on for example ni lida first name lo mang ni men chitong po da bang ni men chitong po ke last name lo mang ke ni ko chitong po and jongsi nang ko chitong dalo pote ako next long ber fe nam pon ke nang men nang ko chitong dalo te next long ber do fe na po angke da next long ber to phet lo bolote da belek interface bang tuli po da bang la han lo basic information da bang ke basic information enter your birthday and gender po angke da bang na tum nam hang tek achek lo to na po tarik to na po aning kan to na po lapen bang ke gender bang ke jong sinangli jong si aro so pote female and no si pin solote male lagi madura chini lo en la ber tang de lote next ber to fetam po and la aber next budoi the next long ber turn on anke the next long ber telo pote choose your gmail address po thang to ri anke put a gmail address or create your own puda attack option am bi hai anke da bang ke na tum apan thaning tum bang la dak gmail na tum apan option am bi po la dak pen na tum jong si na ning hang la so gmail la na pi bang na pi option na teng na tum na ning hang bote la dak pen male chu ja ta me lo jong si la da na pi pen na ning hang he mane for example na mi thang si belek gmail chitogi pote la le chitok da thang la me lo jong si tang li gmail chitok thek the pote da la nang pi teng bele na tum choose that thang la be he semi ni liang thang lo jong si nang li jong si na mi thang nang gmail bang chubunai po pote nang mi thang le nang gmail bang chubunai tu tamil for example ni mi thang jo ni gmail bang chubunai lo anke da create your own polong ber da anke next long ber to pen na to la next aber doji la da create your own gmail address pulong belate dana mitang gmail di chobda na pongke next along berte na po anke next along berte ber dat lo pote da na to ma fan belek interface bang to po da bang create a strong passport da bang na tum isi a passport bina po ma duta pene
maduta chini ne pina passport mane lage nang ningaro si chibina po belek anda chitana lo so passport ke atena nangli jongsi belek anda chitana bote nangli gmail id belek abang post me use that hilo lasi so passport bange nangli ningaro chibiba na po na mitang madu anda share se dana po and ke da bange na tum passport strong passport mane maduta kholi impun pina passport sina tum da bange bina po let's see for example nili da banke nili pini nili ekdom bang pan palang padamun pinji poson sa nangli passport bina po for example nili same da bilo jo nili passport bang sa tame da nili sung pik mane madu anda padamun pinji ason se nili bipo nando same la son se bina po and jongsi nangli jongsi la son kejoi passport biko pote bang dam under po mate la sinang ke suang passport ri bina po angela passport long biar de halan athak next pulang biar next pulang do thui akoda next pulang biar pena next pulang biar ta de son interface na po ida bangena to fan some information on piece ita me la information to pori te pori no same pori data me angeda por la biar scroll manela po biar doira angel biar sidoi yes I am in. Yes, I am in pudo da bear klingon angin josi yes I am in pulomber delopore da natum Gmail ID seme create elo natum Gmail ID seme create successfully lo anke da banke natum non banke YouTube channel khuli jisi tame khuli mail lo lapen belek atege natum chini lo non lom ke Gmail ID avete app sitamil andam no la se la next lomber non la bene penedalute anke how aqua bill scroll to non I agree lomber non anke na tuma Gmail sa me create and lo anke na tuma jale claim is me so ache Gmail ID passport running do na po la pen Gmail ID Koson si chitok ma la chilang na po la bange na tum Chrome browser long sta me klangi la pen la YouTube long le dam ta hoda sta me klangi la bange na tum chilang me asi alamangalan lo ran velo pinia video bangke Gmail di Koson si kholi ma puneli ang than lo dong si buji lam pote comment lo than no to dang te pinia video bangalan velo video dong si lang me semte like ta share ta subscribe